STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita mandum. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendenggebi kepada kita kesehatan dan mendenggebi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita guna tabas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Di malam yang berbahagianya, insyaAllah ta'ala kita akan baca hadis ke-42. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Abdullah Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu an. Wa Nabi Abdullah Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu an. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Ard. Beliaunya merupakan sahabat Nabi SAW yang mulia. Dan beliau ketika masuk Islam membenarkan risalah yang kami oleh Nabi SAW, maka beliau mendapatkan ujian yang sangat besar ni bawadian. Sampai disebutkan bahwasanya yang dihinten ruangan batai pada tubuh yang sampai hitam daripada lembam di belakang tubuh yang luar biasa. Siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Umar radhiyallahu ta'ala, Umar radhiyallahu ni bawa dia geduk dalam sebuah majlis, maka Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu berdirilah daripada bekas luka sehingga membuat daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu terkejut sebabkan keadaan luar biasa daripada bekas daripada luka yang ia alami yang menunjukkan kiban siksaan kaum musyrikin kepada beliau radhiyallahu anhu. Namun subhanallah beliau tetap di atas keimanan dan tidak berpaling sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau lah hadisnya menceritakan tentang kiban yang alami oleh kaum muslimin ketika awal Islam di Mekah. Dia beliau mengatakan, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Jadi ini basiro kamu mujak ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di bawah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepeduk kain burdah sebagai bantal ba ulengan dan gian di bawah dengan du di bawah naungan Ka'bah. Di Nabi SAW letakkan daripada pakaian di bawah ulengan sebagai bantai dan di bawah tiang yang berada di naungan Ka'bah, ditolah dengan Ka'bah. Fakulna maka kekenle Khabbab bin Al-Ard dan beberapa orang yang bersama dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ni bawah tiang ketika gajah Nabi SAW juga mengadu tentang kiban dari siksaan, kiban daripada hal-hal yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Maka kun ala tastansur lana alla tad'u lana, ya Rasulullah, puji rona han lagi mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menang. Dan puji Roni ya Rasulullah, hanya berdoa untuk kamu ya Rasulullah. Yang kali orang-orang yang jak ni bawa tian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fij'alu fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat ni waktu yang ngejak pegahai lah Pak Nabi tentang kiban yang alami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gejuk nasihat yang luar biasa kepada para sahabat agar yang tetap kokoh di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang bersabar dengan ujian yang tengah urian jalani. Maka Nabi pernah terjadi peristiwa kepada orang sebelum orang ron. Maksudnya Nabi SAW ceritakan tentang kejadian sebelum para sahabat Nabi SAW. Jadi nasirah orang ni bawadian di drop. Sebabkan karena keimanan kan kepada Allah Azza wa Jalla. Di drop ikulah dari sebuah uruk. Kemudian ipeduklah gian bak uruk kan. Kemudian Nabi SAW menceritakan lah. Summa yu'ti bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Dari peduk bak uruan digajolah daripada uruan dari ulai tengah terbelah lah daripada kedua bagian tubuh uruan. Kemudian wa yumshatu bi amshatin al-hadid maduna lahmihi wa 'azmihi. Maka kemudian didatangkanlah daripada sisir yang terbuat dari besar di mana apabila digaru ataukah apabila disisir maka akan terkelupas ya daripada kulit kan, akan terkelupas daripada asor kan ataukah tulang kan. Dia cerita oleh Rasulullah SAW tentang kiban siksaan yang alami oleh orang-orang beriman segala para sahabat Rasulullah SAW. Wa Nabi kebegah ma yasudduhu zalik an dini. Namun hana berpaling pih yang membecut lagian cobaan yang kagak alami. Namun yang hana pih membuat orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan wallah la yatimmanna Allah hadzal amr hatta yasiru rakib min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah. Maka begah Nabi SAW, Rasulullah SAW ni bahawa dia bersumpah demi Allah bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan kesempurnakan daripada perkara yang sehingga tirurung berangkat dari Sana'a menuju Hadramut dengan melakukan perjalanan doangan kenderaan yang berangkat dari Sana'a sampai ke Hadramut, maka tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dhiba ala ghanami, dan serigala atas kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian semua tergesa-gesa. Jadi Nabi SAW perintahkan turun sabar. Untuk turun sabar. Wa fi riwayah wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddah. Jadi Nabi SAW ni bawa tian, beliau berbantal dengan burdahnya dan di bawah tian para sahabat Nabi SAW padahal tengah siksa oleh kaum musyrikin dengan siksaan yang sangat-sangat kejam. Sangat-sangat parah. Baik, oleh khawatir kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari hadis yang kali kita sebutkan, saya jelaskan kepada kita bahawa sirah hamba Allah Azza wa Jal hendaknya mereka bersabar ketika dapati daripada berbagai macam ujian arti agama kan. Jadi yang dituntut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan alam tu bersabar. Nabi SAW menceritakan tentang orang yang memiliki kesabaran luar biasa
segolongan para sahabat Nabi SAW, di mana orang yang drop ni bahawa dia kerana beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian iplah dua daripada bahagian tubuh yang kemudian icuk dalam sisir, kemudian disisirlah sampai terlepas daripada kulit, terlepas daripada daging, terlepas daripada tulang. Luar biasa dari ujian yang kebi. Namun orang tetap bersabar dan tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirah hamba Allah Azza wa Jal ketika diberi Allah Azza wa Jal hidayah, diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk, maka ketika nak daripada gangguan demi gangguan ataukah nak daripada hal-hal yang hendak kesenangi, maka hendaknya dia bersabar. Baik sekali-sekali berpaling dari kebenaran yang kagian depu. Terkadang sebagai orang merasa lemah sehingga sedikit demi sedikit kebenarannya ketinggalkan. Makanya merupakan suatu kesalahan dan suatu kerugian yang sangat besar. Padahal terkadang hanya dikun, padahal terkadang hanya diejek. Namun terkadang sebagai orang yang ketun sehingga ketinggalkan daripada kebenaran, maka ini merupakan orang yang sangat-sangat merugikan. Medakalan kiban orang malim sebelum kutanya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikuti mereka dengan lurus, maka dia akan dapati bahwasanya mereka lah orang yang sabar luar biasa dalam mempertahankan hak. Orang yang sabar luar biasa di dalam menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada gangguan daripada orang-orang musyrikin, maka mereka pun bersabar di atas keji. Maka akan sebutkan pada bawah kisah dari kaum musyrikin jamun ketika mereka menyiksa daripada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka yang menyiksa dengan mematahkan daripada mental daripada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Saya sebutkan dari Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umar ya, sebelum beliau utama dalam Islam, beliaunya adalah orang Yahudi bergelimang dengan harta kemewahan luar biasa, baju pakai sangat-sangat good. Kemudian lamurian luar biasa man dari sisi perkara dunia. Kemudian berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya gedepu le orang cik kan, sehingga bengihlah pada orang cik kan, kurung kan, kemudian hangga bilih sapu le kan, sampai dia luar biasa, sampai tergelepas daripada kulit-kulit. Luar biasa daripada ujian yang alami. Jadi langsung rehut berokon luar biasa daripada kenikmatan dunia. Namun disebabkan karena dia yang nibak watayan betul-betul jujur keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika yang rehut, makanya hana pi pengaruh pi membecut. Kan tetap kokoh di atas keimanan, tetap kokoh di atas yang kagak pegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan ketika beliau ni bawa tian wafat di perang Uhud, luar biasa. Berokol bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kenikmatan ketika ketama dalam Islam. Maka menjadi daripada orang yang kasih ni bawa tian, kemudian dalam hidup sangat-sangat kekurangan, sampai-sampai disebutkan bahwasanya ketika dia di perang Uhud kan meninggal. Dan GN hanya ditinggalkan secret ija. Dan ijaan apabila getuk bagian oleh di aki, kemudian apabila getuk dari bagian aki di hule, berarti maksudnya han mencukupi masa bawah badan apabila getuk. Dengan Nabi alaihi salatu wasallam getuk oleh di bawah badan ada puaki ribuh naling. Luar biasa kiban ujian yang alami oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulianya. Sehingga Allah Azza wa Jalla kepegah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalahu tabdila. Berkali Allah Azza wa Jalla dana daripada orang yang beriman, yang orang yang tunaikan pun yang kalian janjikan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai orang yang wafat di medan jihad dan sebagai orang yang menunggu-nunggu, dan orang yang hanya pernah gantung apa yang kagak berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kaum musyrikin ni bahawa dia pepatah daripada mental para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dengan lain rupa. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an,
beliau juga merupakan salah satu orang yang luar biasa ketika beliau menerima Islam. Ketika menerima Islam, maka langsung berubah daripada kehidupan kan. Sampai kan memiliki seorang orang Syiik. Orang Syiik kan yo mak kan. Cinta dah kepada anak Sa'ad bin Abi Waqqas yo. Namun keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang di atas segala haji. Sehingga disebutkan ketika dengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pertama dalam Islam, maka mak kan pun gepegah baura. Dia pegah juga basi Sa'ad lah bahasa tengok. Apabila haji haitim terbit daripada Islam, haitim terbit daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya alun hanalun pajuh makanan, hanalun jebi. Sehingga nanti lun mati dan manusia pun dicela kan. Maka mak yang pi betul-betul gepegat, pu yang kalah ge pegah apa orang. Orang pun makanan nak pajuh. Nak jib. Sehingga yang lemah. Orang kedua pun lagi kan. Makanan nak pajuh nak jib. Maka kiban lah. Ini keimanan tayo guji oleh Allah Azza wa Jal. Orang Syiik tayo luar biasa. Ge pemulia tayo, ge didik tayo, ge bi makanan kepada tayo yang semisal dengan ji. Ge jaga tayo. Hana ke baju makanan. Hana ke jebi. Dengan tujuan pu agar Sa'ad bin Abi Waqqas keluar daripada Islam. Gepegal lagi orang siksa roh. Namun subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, yang beliaunya lebih mengedepankan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada apapun. Sehingga urang kelek gejak abak mak kan bawa dia dalam keadaan mak kalimah dah. Dan manusia apih kamlai pandangan ke saat yang gara-gara roh ke yang pasal tengok mak lagi rupa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu keun ba mak. Wahai mak, sebagaimana kalian depu bahasa cilonyo adalah orang yang berbakti dah kepada kedua orang Syiik. Namun apabila roh ni ingin lon terbit daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ben harap macut. Menyodro na sertuh bawah nyawa wahai mak. Kemudian nyawa roh ni dicabut satu persatu oleh Allah Azza wa Jal. Nescaya lon hanal terbit daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ni bawa dia. Boykot le kaum. Kemudian hanai perma, hanai ajak bicara, pembengih berkah orang luar biasa dipemulia, berkah luar biasa dihormati. Disisihkan oleh orang-orang musyrikin ni bawa dia dengan tujuan agar ditebit daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diperhut daripada mental. Meskipun hanya disiksa secara fisik, pun diperhut mental. Agar orang kembali kepada agama kesyirikan. Menanzidna daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana mereka disiksa dengan siksaan fisik. Bahkan sebagian orang yang meninggal di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang orang alami maka tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai disebutkan Ammar bin Yasir, beliaunya orang Syiik yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yasir, ibu beliau ni bawa dia Sumayyah. Maka disiksa oleh kaum musyrikin luar biasa. Email dari uroi ginta nang bete dan semisal dengan ji. Tujuan ji agar gian ketubit daripada agama Islam. Siksa luar biasa. Kemudian ipolah oleh Abu Jahal, bunda beliau yang ditusuk, mentombak, kemaluan.
Kemudian juga bapa beliau pun alami hal yang sama, terbunuh. Sebabkan karena kaum musyrikin ni bahawa yang betul-betul bengih kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, sampai Nabi SAW melewat, kemudian lebih kabar gembira, bersabarlah. Kerana sungguh balasan kepada orang adalah surga. Luar biasa. Begitu juga sahabat Nabi SAW yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana kali kita sebutkanlah orang yang luar biasa. Sebelum dikenal sebagai orang yang hebat dan dengan kaum musyrikin ketika beriman dengan pu yang gemar oleh Allah, pu yang gemar oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka langsung berubah kaum musyrikin. Orang yang luar biasa barukan dihormati. Orang yang luar biasa barukan di tengah-tengah masyarakat kedudukannya. Sampai-sampai pernah kan dikeroyok oleh orang musyrikin dan ipoh ruangan sandal bak muka sampai debit darah. Dia luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang orang kaya, orang yang hebat, orang yang dipandang luar biasa barukan. Namunnya yang alami halnya anda membahagikan meninggalkan daripada agama Allah Azza wa Jalla, yang tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mana si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dengar baca Al-Quran ni bahawa ipoh oleh orang musyrikin luar biasa. Dan siksaan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy ni bahawa kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang lain rupa, siksaan demi siksaan yang alami lagi kan, orang yang bersabar dan tetap kokoh di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah Azza wa Jalla angkat daripada mereka musibah yang orang alami, akan membuat orang yang semakin kokoh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Menulah sirah hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan disebutkan dari sebagian salaf, al-muslimun idzal afiyati masturun. Seorang muslim apabila urian berada dalam keadaan tenang-tenang, hana ujian, hana tertutupi, hana keadaan. Hana kibah hikarian. Tenang ya, mesti tapi hana susah seperti tidur yang anak si penghormatan manusia anak dan misalnya. Jadi kadang-kadang tertutupi hana. Fa idza nazala al-bala saru haqahiqihim. Kemudian ketika gepetra oleh Allah Azza wa Jalla musibah kepada orang, baru nampak daripada hakikatnya. So mandang yang beriman maka akan semakin kekal dengan keimanan. Dan so mandang yang munafik akan daripada kenifakannya. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersabar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang kita sebutkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan kesempurnakan daripada perkara-nya. Jadi sabar. Dan Allah Azza wa Jalla akan beri solusi. Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnakan daripada permasalahannya. Sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya naurung untuk Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Nabi alaihi salatu wasallam bukan bermakna kedepu daripada perkara gaib dengan sendirinya, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah mengetahui perkara gaib. Yang dikhabarkan lagi dalam hadisnya bahwasanya orang yang akan berkendara berjalan dari Sana'a ke Hadramut dalam keadaan orang hana ditakuti pihmzero kecuali Allah Azza wa Jalla, keamanan keadaan ni bawa dia. Nyo karena wahyu yang turun dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan kepada para sahabat. Namun ketika misalnya orang berkeyakinan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedepu perkara gaib dengan sendirinya. Mandum kamu gedepu oleh Rasulullah apa yang terjadi di muka bumi. Makanya merupakan perkara yang sangat-sangat keliru. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la ya'lamu ghaiba illa Allah." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali pun yang khabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dan yang sangat lirik pada dalil yang terhadap dalil mendang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa dia ge dalam peperangan dan Jabir ni bawa dia beliau tertinggal sebabkan karena unta beliau kelelahan. Nabi alaihi salatu wasallam kejap Pak Jabir dan ketusuklah si unta kotak bocor sehingga unta seperti sedia kala alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Pak Jabir, "Wahai Jabir, po ke ro ni kalian menikah?" Begal Jabir, "Ta ya Rasulullah." Kemudian ngso menikah po ngan siro perawan atau kan siro janda? Wah, sebutkan ngan siro janda ya Rasulullah. Jadi apabila Nabi alaihi salatu wasallam kata po perkara gaib tentang yang perkara. Namun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui daripada perkara gaib sehingga beliau bertanya seperti itu. Jadi sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali pu yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Dan di antara pu yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam melalui wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kejadiannya. Maksudnya karena keamanan yang bawa dia. Nah, orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut batasan ataukah jarak yang sangat jauh. Jadi aman dah aja sampai hana yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nak disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain di mana Nabi alaihi salatu wasallam kepegah para sahabat dan pu yang kepegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka seorang muslim wajib bagi mereka untuk membenarkannya. Tidak boleh bagi mereka ragu sedikit pun. Karena pu yang kepegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam pasti betul karena Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan wahyu. Wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. So yang Muhammad hanya berbicara dengan hawa nafsu. Namun ketika beliau berbicara maka dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim beragu pu yang kabarkan oleh Nabi, maka pasti akan terjadi. Dan disebutkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu an ketika beliau masuk Islam Nabi alaihi salatu wasallam kepegah Adi bin Hatim. Maksudnya di antara perkara yang kepegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan teruk untuk masa. Akan teruk sebuah masa. Di mana ni bawa dia karena daripada kaum muslimin yang menyerang daripada pembendaraan Kisra. Kemudian juga di antara khabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah akanna tentu sabuh masa di mana orang ni bawa dia hana ketahui mepeng karena kamak mudah pada keadaan kaum muslimin. Nah, le boh hai yang kepegah oleh Nabi namun lun tuan kata orang sabuh dan antara kepegah Adi bin Hatim pun yang kepegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam le perkara yang mesti dan pasti betul. Dua buah kali kan alami. Yang boleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika perang daripada orang Kisra nyendang yang dalam ji Adi bin Hatim yang sebut tulun tuan kedua le. Jadi nasik en ni bawa dia ke kalian daripada keadaannya. Kemudian yang ketiga balik Adi bin Hatim golong yang merempah dan yang kepegah pasti yang akan terjadi. Tadi disebutkan oleh para ulama bahawa kejadiannya yang boleh Nabi alaihi salatu wasallam bahawa saja karena daripada orang yang dia anak oleh mepeng kerana makmud terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala sangat-sangat makmud daripada kaum muslimin di bawah dia. Jadi ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, intinya dari pu yang kepegah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya adalah ketika ada daripada gangguan demi gangguan yang menyebabkan ataukah yang di mana gangguan tersebut kena daripada agama siraura, kena ujian daripada agama dia, maka siraura hendaknya bersabar. Sebabkan karena kadang daripada hal yang ikun ataukah jemaah dengan ji menyebabkan yang tinggalkan perkara hak yang tepu. Makanya baik sama-sama sekali. Nyobiu tu.
Adapun para sahabat Nabi sebagaimana kali dia sebutkan, luar biasa disiksa daripada mental yang dia siksa, daripada fisiknya, namun mereka tetap beriman dan tetap kokoh di atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang ke di antara faedah hadis yang cocok di malam yang berbahagianya, mungkin mudah-mudahan yang Tuhan sampaikan benar guru dan Tuhan al-Qiyamah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.